kuzoba ngconywana mhlawumbe ngoba kuzobe kukhona umndeni wakhe izingane ngeke ebhede phambi kwengane kodwa umuntu nje oyinhlakanhlaka hayi ukuthi ngimkhuluma kambi ngoba naku mina ngihlala la ekhaya engekho uyazazi naye ukuthi uyabheda mina ngiyamamukeli kubo angiphiki sohlala naye nomndeni wakhe siphile kodwa ke angeke angiphathe mina angabuya kodwa angangicontrol mina ngiyonibiza nami TV yeni la nifike nimtshene ukuthi uyamcontrola ngithi nanivumelene finish kuyobe kwakho. Okay, nasi ke sicelo sami la malume. Angithi uyeza ukuthi uyavuma umfowenu ukuthi ubuye kodwa manje na uyacela ukuthi phela ke ukuze nizwane mangabe ubuya fanele ukuthi nikwazi ukuthi nibambisane. Lento angakwazi ukuyenza akwazi ukubambisana. Cha phela uzongichazela ukuthi kufanele sibambisane ngayiphi indlela. Yeah. Soyikhuluma leyo sesihloniphana nilalelana kwe TV.